Kap od ovog od speeda. Ajde gledamo. A te bra, realno je lik prepametan, morate da se složite sa tim. Batica je prepametan, samo da sklonim da ne vidite ovaj notepad. Batica je prepametan zato što je uradio ovo u perfektno vreme. Ja da sam Englez isto, ja bi radio, mislim da pričam na engleskom i da imam celokupan svet, ja bi ciljao na ovo. Prepametan je lik. Prvo je krenuo sa Ronaldo i Messi, rivalstvom i sada ide na svetsko prvenstvo. I on će biti tamo. Znači ja ću 100% kad dođem, evo garantujem vam, ima da tražim speeda ceo dan. Ceo dan tražim speeda i reći ću mu, brate, aj molim te reci Mitroviću puši kurac. Ja vam garantujem da će se to desiti. Jer to moraš da manifestuješ, to moraš ovako da zamisliš u životu, to me učio Ćale. Kaže, sine, sve što zamisliš, to si ostvari ako dovoljno jako to želiš. Razumeš? Znači, samo zamišljam i, brate, ovako samo u glavi, ja imam već u glavi sliku kako ga viđam, razumete? Everybody rise up, stand up, it's that time. A finale? A ne znam, brate, mora bi onda da ostane mnogo dugo, razumeš? Mora bi da ostanem u Kataru. Možda. Ako me zavoza, onda možda to uradim, brate. Gde si Stankela, legendo? Stankela, spremi se da klipuješ ovo. Come on. We got Portugal. We got Mexico, France, England, Brazil. Belgium, Qatar, Germany, USA, Canada, Argentina, Australia, Croatia, Switzerland, Ghana, Hrvatska je rekao Krotija. Me neko zeba. Uruguay, Morocco, Saudi Arabia, Ecuador, Wales, Poland, Sunzia. Sunzia, nije to valjda Srbija. Ne. Cameroon, Serbia. Serbia, let's go! Let's go! Korea, Netherlands, Senegal, Costa Rica. Gle klinca što je doveo. Jadna deca, buraz, ono ne znaju gde su. Let's play football. World Cup. Lik ima 9.4 miliona za 3 dana. Bata je prešao igricu. Speeduje otac iz Srbije, da. Spidijanović, otac mu je iz Republike Srpske. Tako? World Cup. Što je najče zarazno je. World Cup. Ovo je copyrightovano malo, a? Je li on copyrightovano? Nije strašno. Spidijanović Jones. Dobar mu je beat, baš je dobar beat. World Cup. Kontaktiraj neke sponzore pa da ideš sa njima i rokaš storije. Brate, mislim da sam se mnogo kasno setio. Kontaktirao sam neke sponzore i oni su bili u fazonu buraz, boli nas kurac za tvoje preglede, za tvoje subscribere. Iskreno, mnogo si se kasno javio. Kao jebi ga, znaš, realno jeste. Lik ladno laje u pesmi, brale, ovaj lik je stvarno bil different. Kontaktiraj Mozart ili Meridian. Možda ću probati s Mozartom, ali mislim da je za njih prekasno, jer ono, imam jaku vezu za Mozart, ali mislim da ono, vidjet ću. Hell no, man, let's get right. Got Portugal with the come with the nightlight. Mexico, we come with the right. Italy, we come with the right. Like što najče, dobro repuje, baš. Dile, brate, u tih 18 dana moraš da vidiš Dubaj i snimiš vlog na jedan dan, makar bolji je od Dohe, sigurno. Znaš koja je fora, Dile, Dubaj je dobar, mnogo je vruć, ali mislim da nema šanse da bude bolji od Dohe u vreme svetskog. Nema sile. Znaš, bit će hype ogroman, tako da ono... Znaš Mozarta lično? Da, blejali ja i Mozart Burazeru kad je pisao 7. simfoniju. Smešiti se zadnji sprat u Burj Khalifi. Ok, napisao si Vukašine 70 puta, nije smešno Burazeru. Znači, nisam pročitao tvoj komentar s razlogom, zato što nas stvarno ne zabavlja nikog od nas. Znači, nikog ne zabavlja. Znači, napisao si 50 puta da mi se smeši zadnji sprat, ne kapiram šta to znači. Znači, šta kao neko će me jebati, jesi vidio da ti je Iko napisao bravo za foru? Niko, znamo, nemoj da pišeš više, brale. Samo, vidiš kako si sad povukao poruku. Retarde raspali, 60 puta si napisao, mršu kurac. Znači, imaš sreće da te ne banuje niko od moderatora, jer bi ti ja banao da imam vremena. Dobro
dobro repuje, baš. Dobro, ubija kako repuje, iskreno. I ovi likovi, znam da ga sponzorišu ovi PSD, ako mu ne daju nekih 3000 evra za ovo, na dnevno, oni su debili. Šta misliš da kupiš kartu BG Doha direktan i kupiš Doha Dubai BG? Pa vrate, ne znam, iskreno. Mnogo je teško, zato što vidiš, imaš 500 tih opcija, razumeš? I kako ja da znam šta da radim? Znate šta mi mogu da uradim? Imam ideju za klip. Idem u Messijevom dresu i trolam Speeda. To će da bude, evo, ideja mi je sad pala na pamet, to moram da uradim. Ja ću ići kao Messijev fan. A Messi je realno bolji od Ronalda, to je činjenica. Ko misli da je Messi bolji, nek napiše 1, ko misli da je Ronaldo bolji, nek napiše 2. Nema šanse da dobije Portugal svetsko. To je nemoguće. Znači, Messi je 6 puta bolje od njega. Yeah. World Cup. Yeah. World Cup. On je prvi Amer koji govori futbol. Znači, nije soccer, nego je futbol. To je baš respekt, iskreno. Oh, football. Sve države je spomenuo lik namjerno, jer, brate, cilja na taj kao global presence. Znači, hoće namjerno da ga sve zemlje zgotive, to je jako pametno, sviđa mi se, ali radi to toliko lagano da je stvarno do jaja. Lajkujte stream obavezno, ljudi, idemo do 1000 lajkova. Koliko hype pesma, baš te hype. Nema šanse da dobije, on je retard. Portugal versus Argentina. Brate, a zamisli da mi odemo i dobijemo Brazil. Zamisli, mi ako dobijemo Brazil, mi osvajamo sve. Kad je nama Brazil game? Mi ako pobedimo Brazil, mi smo GG. Serbia World Cup Games. Brazil 24. novembra. To je to. Ako dobijemo Brazil, ko kod njih igra? Moram da vidim. Samo da vidim. Brazil. Ovako će da bude. Ovako će da ostane grupa. Mi i Brazil prolazimo, a mi dobijamo Brazil. A mnogo imamo tešku grupu, što je najjače. Switzerland, igraju oni Šačiri i ona ekipa, Albanci, jel tako? Kamerun možda dobijemo. Switzerland će biti zajeban. A daj Bože ovako. Kako da vidim Brazil ekipu, ko će da im igra? Players, evo ga, players. Neymar, kurac. Dobro. Rafinha, Vini Junior, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus, imaju Isusa. Najče sam ja. Roger, Ibanez, Antoni, ovo su sve, sem Neymara, svi su nebitalci. Thiago Silva, njega znam. Filipe Coutinho, nebitalac. Ovo im je forward, defender. Ko im je golman? El Dida, se penzionisu? Hulk. Imaju Hulka, te bra, ovi koji su prejaki. Ovi Hulka imaju, te bra. Mi imamo Mitra, pre. Let's go. World Cup. A što imaju ovoliko igrača? Zašto se ne igra 11 na 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Nema šanse, šta je ovo? Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači, 7, 14, 21, 28, 36, ne, 35, 7 puta 42, 7 puta 49, 49 i onda još 2, to je 51 igrača imaju, WTF? 51 igrača imaju. Burazeru, ovi poveli cijelu državu. Ovi poveli 6 zamena za svakog. Šta je ovo, brate? Je li moguće ovo, Burazeru? Alex Teles. Ko su ovi ljudi, Pa ja bi bolje odigrao. Ali dobro, Neymar je kao najbitniji njima. Dobro, ajde vidimo nas. Koliko mi imamo igrača? Players? Gledaj, nas isto ima 50. Čekaj, 7 puta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači 7 puta 6, koliko je to? Fuck. 7 puta 6 kalkulator. 7x6, to je 42. Da, okej, mi imamo 42 plus 5, to je 47. Mi imamo 47 igrača. Zašto mi imamo 47 igrača? Evo, šta je ovo? What the fuck? Odakle nam toliko igrača? 433, na Instagramu vidiš pozvanik. 433 igrača imamo. Zašto imamo toliko igrača, ne razumijem? Evo ga Terzić. Terza igra Call of Duty. To je najjača glava. Terza legenda. On je 99. Nema sile, buras. Nema sile. Terzić je legenda. S njim sam igrao Call of Duty. Burazer moj. Burazer.